Bolwetse jwa khupelo bo ama batho botlhe, bagolo le bana go sa kgathalesege gore ke ba letsokana bong bofe. Gantsi bo simologa mo dingwageng tsa bongwana. Fa molwetse wa khupelo a ka amana le dilo tse di sa mo tseyeng sentle, ditselana tse phefo e di dirisang di felela di ruruga, di sesegale mme di ame motsamao wa phefo mo makgwafong. Se se dire gore motho wa go nna jalo a palelwe ke go hema sentle. Thulaganyo tsa botsogo gompieno e tla ruta ka bolwetse jwa asthma, gore bo bakiwa ke eng ebile re ka bo thibela jang. A re simolole thulaganyo ka go tlhaloganya gore mme bolwetse jwa khupelo go tewa eng. Asthma ke bolwetse ba khupelo bo bo amang mahatla, bo ama mogolo monana, bo bakiwa ke go ruruga ga diphaephe kana mathombo a pheho, mo go helelang go baka gore motho a hupele, a heme mo go melodi, mahatla a gagamale, le gone go nna le kgotholo e le gore gantsintsi e bonala phakela le bosigo. Ba botsogo ba tlhalosa gore bolwetse jwa khupelo kgotsa asthma ka sekgowa ke bolwetse jo bo amang ditselana tse phefo e di dirisang go tswa le go tsena mo makgwafong kgotsa mafatlha a motho. Ga re re motho o nnile le go tlhaselwa ke khupelo, ra bo re rea motho a ntse jang. Ga re re motho o na le asthma attack, re ana le dikai tse ke sa tswang go dinangkolla ko godimo, e bong go hupela, go hema mo go melodi, le gone go gotlhola phakela le ga maitseboa, le gone go gagamala ga mahatla. Ha se mo athekeng go tshwana hela le nna le wena. Ta re tswelele le thulaganyo re utlwe ka mefuta ya bolwetse jwa khupelo. Asthma e na le mefuta kana khupelo e na le mefuta e mmalwanyana, mme ha re lebelela ya konokono mefuta e mebedi. Go na le mofuta wa di-allergy tse e leng gore re itse e le dilo tse e leng gore motho ga a tsamaisane le tsone, e go nna le mofuta wa o e seng wa di-allergy. Mofuta wa di-allergy ha ke bua ka one ke khupelo e leng gore e tla ha motho a amana kana a nna gaufi le a re diruiwa tsa mo lapeng jaaka bo dintja, dikatse. Go na le ha ditlhare di thunya mo re reng ke pollen, e be go nna le muta mo re reng ka sekgwa ke mold. Yeah. And then e be re tsena mo go mofuta o e seng wa di-allergy. Mofuta o e seng wa di-allergy one ke khupelo e leng gore e tla ha motho re ka re wa ikatisa, re tsa sekai sa go taboga. Motho ha taboga jalo kana a maikutlo a tseneletseng, go ngomoga pelo, le go na le malwetse gape a tlang ka khupelo. Go na le khupelo e tlang ha dipaka di fetoga jaaka ha go nna serame, e be go nna le malwetse mangwe a leng gore a tla ka khupelo. Malwetse dikai a one e ka nna go gotlhola, e ka nna bo TB, kgotlholo e tona kere, e be go nna le pneumonia, lone e ka tla ka khupelo. Re sa tswa go utlwa gore bolwetse jwa khupelo bo na le mefuta e farologaneng, e kgaogantswe go ya ka dilo tse di bakang, gore e masisi go le kana kang le gore e simologile leng. Ta re tswelele ka go ithuta ka gore motho o ka itemogela gore o ka tswana le bolwetse jwa khupelo fa a itemogela dikai dife. Dikai tsa motho a na le asthma, wa hupela, o gagamala a re mahatla a gagamala, le go mahatla a na le melodi, le gone go gotlhola ga moso le ga maitseboa. Ga gongwe o tla utlwe o mongwe a rona le mahatla a le botlhoko, chest pains. Ha motswana kwa gae a itekomoragala dikai tse kare a etele ba botsogo a go kopa tlhatlhobo gore a kgone go thuswa. Go gotlhola bosigo mo go tlhorang boroko mme go gakala makuku, go ntsha modumo e kare molodi fa motho a hema, ke dingwe tsa dikai tsa bolwetse jwa khupelo. Re tswelela le thulaganyo ka go utlwa gore ke ka gore lephata la botsogo le tshwenyegile ka bolwetse jwa khupelo le gore seemo ke se se ntseng jang mo lefatsheng la rona sa bolwetse jwa khupelo. Go ya ka dipalotswane tseo tsa WHO ke World Health Organization,
mo lefatsheng ka bophara re lemogile gore go na le batho ba tshelang ka asthma ba le dimilione tse 300. Mo ngwageng ono wa 2025 re lebaganye le gore batho ba le dimilione di le 100 ba tla ba tshela ka bolwetse ba asthma. Mo lefatsheng la Botswana re lemogile gore tsone dipalo tsone tsa bolwetse ba asthma ya oketsega ga nako ntse e tsweletse. Di simolola mo baneng ba banyenyane go tswelang ko bagolo ba le dingwaga tsa bo 21 to 25. Re ne ra buisana le bomme ba ba tshelang ka bolwetse jo jwa khupelo. Tla re utlwa gore bolwetse jo jwa khupelo ba itemogetse leng gore ba na le bone ebile ba na le lebaka le le kae ba tshela ka bone. Ke simolotse go diagnoswa ka asthma ka 2018 October. At first go simolotse ke tshwere ke flu, so nna ke tsa gore ke flu e be ke ya ko ngakeng. Ga go ntse go ya yanong ke bona gore flu ye mme ga se ke e tlwaetseng, ke bona le gore ko re tla be re ke robetse bosigo mahatlha a me a ba le botlhoko ka re ke gatile mo mahatlheng. Gore e be ke tla ngakeng gape le gore ntse ga go nne botoka. Nako e ke tsile gore ga ba checka bo BP yalo ke ha ba re ba le mo ga ba mpa ditshipi gone gore o ka re ga ke heme sentle. Ba checka le ka mo go tsengwa mo monwaneng mo gore e be ba re oxygen e ko tlase mo ano e be go simola ba mpotsa ka history yone ya me gore ke lwala eng jalo le mo masikeng a me ka gore ne ke hupela tota mo le go ke heletse ke tsengwa mo machine one o hemisang. E be gore re ba mpotsa history ke ba ra ke re nya mo family go na le my grandfather o na le asthma, mme le mo go my uncle le ene o na le asthma and 2 of her daughters le the grandson ba na le asthma. Le go go my younger uncle le ene go na le ngwana o na le asthma. Be ba mpolela gore me kana go e khona gore e tsamaye mo lesikeng. Nna mo family ya rona go se re bonane gore re ke ha ditlhotlhomiša ntse ba dire be bona gore ke yone asthma. Go simologang ga teng ke ne ke kgona gore e re ha ke utlwa musi kana ke utlwa ditlhare di thula e be ke kgona gore e be ke hupela gore ke hemela go ke sa kgone go hema sentle. Ke sa di ke simolla ka bo 2009 ke gona ke tla utlwa gore ga ke na le khupelo. Pele ga thulaganyo ya go ikhutsa re ne ra utlwa bomme ba tshelang ka bolwetse jwa khupelo ba tlhalosa gore ba na le lebaka le le kae ba tshela ka bolwetse jo ebile ba bua gore khupelo e kgona go tsamaya ka lesika. A re tswelele le thulaganyo re utlwe gore ke mabaka afe a rotloetsang diphatsa tsa gore o ka tsenwa ke bolwetse jwa khupelo. Dilo dingwe tse e leng gore di ka dira gore motho a nne le khupelo di ka tshwana le mmereko. Mmereko ha motho a berekela mo madirelong a e leng gore go na le kgotlhelo ya tikologo jaaka bo mesi le role le lentsi. Gape khupelo e kgona gore e be e tla fa go na le khupelo mo lesikeng la lona. E be go nna le fa e le gore o dira le menko e bogale thata jaaka bo di-perfume yana. Motho o kgona gore ha e le gore o direla gaufi kana o nna gaufi le batho ba e leng gore ba itshetse yone menko yaka dinkgisa monate yana ba kgona gore be ba nna le khupelo. Go na le melemo e leng gore e kgona gore e be gakatsa khupelo. Ngwa molemo o e leng gore o ka dira jalo ke aspirin. Mabaka a rotloetsang bolwetse jwa khupelo a akaretsa boboa jwa diphologolo, mosi wa motsokwe, dinkgisa menate jaaka di-body spray, maikutlo a sa iketlang le tse dingwe fela jalo. Go rurifatsa fa motho a na le bolwetse jwa khupelo go tshwanetse ga diriwa ditlhatlhobo tse di tseneletseng. Tla re utlwa ka ditlhatlhobo tse. Yaanong ditlhatlhobo tsa asthma di dirwa ke baoki ba spatela kgotsa tleliniki kgotsa ko kopileng thuso teng.
yaanong ditlhatlhobo tsa teng ra re ke di-physical examination ke gore re go tlhatlhoba re lebile gore o tla ka dikai tse jaanong go na le dikai tsa kgotlholo go utlwa melodi mo mahatleng ke gore ga o etela ngaka ko tleliniking o tla batla ka tshipi ya gagwe a ba reetsa mahatla ke gone mo re go bitsang re re wheezes ka sekgowa so o tla ba reetse dikarolo tsa mahatla a reeditse gore a mme go na le melodi yone eo ga re tsweletse go na le machine o mongwe o bidiwa peak flow yaanong machine o diretse gore ga motho a re belaela gore o na le asthma re tla be re mo kopa gore a hemele mo gone machine one o tla bo re supentsha gore a ga palo e ntse jaana a ke motho o tshelang ka asthma kgotsa e sampe e le pelaelo gantsi ga go tlhatlhobiwa bolwetse jwa khupelo go tlhatlhobiwa makgwafo le di-allergy mme konokono ke tlhatlhobo ya mowa mo molwetseng e bitswang gote spirometry ka puo ya sekgowa tla re utlwa ka botlalo ka kalafi ya bolwetse jwa khupelo jaanong re tshwanetse go tlhaloganya gore bolwetse ba asthma ga bona kalafi ke bolwetse bo motho a tshelang ka bone botshelo ba gagwe jotlhe yaanong bolwetse ba asthma re ka bo ritibatsa ka melemo e le di-spray yaanong go na le di-spray tse di sa tshwaneng mme tse re di tlwaetseng mo dikokelong tsa rona tsa government re na le tse se bidiwang salbutamol e be re na le se sengwe se se bidiwang beclomethasone yaanong sa salbutamol se re motho o se dirisa ga a na le yone attack eo ya asthma e le emergency a ipona gore o kgakala le kokelo ya tleliniki kgotsa a sepatela o tla ba tsa pompo ya teng a ba presa gabedi a ba leka go hemela one molemo mo mahatleng sa bobedi ke sa beclomethasone yaanong se sa beclomethasone re se neela balwetse ba ba amiwang ke asthma e ba tshwenya thata kana go na le ba ba tshwengwang ke asthma ba bakilwe ke gore ba tshameka bolo kgotsa netball mme ba ke gore ba kgona go baikiwa ke asthma nako nngwe le nngwe e kgona go nna botsididi e kgona go nna ditlhare e kgona go nna maboa a diphologolo tse re tshelang le tsone ke tla re botsadi bana ba tshwanetse go patiwa ga ba ya ditlamelong kgotsa ba ya ditleliniking gore le bone ba nne le dithuto tsone tseo tsa asthma ka mabaka a gore asthma ke bolwetse ba emergency go raya gore go kgona go diragala nako nngwe le nngwe so motho ga a tshela ka asthma o tshwanetse gore a ba a tshwere pompo eo nako tsotlhe e mo bekeng a e mo lockereng e tshwanetse gore a ba na le yone gape pompo eo o tshwanetse gore a ba itse gore e berekisiwa yang o tshwanetse go tlhola gore expiry date e ntse yang a go sampe go siame le gore ga a ntsha yone kopinyane e coverang yone pompo eo a go clean mo teng o tshwanetse go sutlha le rona ba botsogo re tshwanetse go ruta batho mo setšhabeng sa rona e le ba ruta bana gore ga ba na le ngwana wa asthma ba mo thusa yang re sa tswa go utlwa ngaka a bua gore bolwetse jwa khupelo ga bona kalafi mme balwetse ba khupelo ba rotloediwa go dirisa melemo jaaka ba laetswe ke ba bongaka go kganela kgotsa go emisa go kubugelwa ke bolwetse jwa khupelo ba rotloediwa gape go etela ba bongaka go tlhatlhobiwa jaaka go rulagantswe le fa ba ikutlwa sentle go sena mathata a go hema sentle tla jaanong re utlwa gore bolwetse jwa khupelo bo ka thibelwa jang ka gore re buile gore go na le dilonyana tse di mmalwa tse e leng gore di ka oketsa kgonagalo ya gore o hupele go batla o ikitse gore ke eng se se dirang gore o hupele se se tlisang khupelo ya gago jaanong ga o lemoga dilo tsa teng o kgona gore o bo ikgapha mo go tsone a re sekai re tsaya ga e le gore khupelo ya gago e gakatswa ke diruiwa tsa mo lapeng bone bo dintja le dikatse jalo jalo o ikgapha ga di nnang teng kana ga di leng teng
thulaganyo e tswelela ka go buisana gape le bommeba ba tlhalosa gore bolwetse jwa khupelo bo amile jang matshelo a bone a tsatsi le letsatsi. I would say it has affected the lifestyle ka ne ntse ke tshela ka teng ka gore since yela gone ke nna le asthma kore ka re ke tshabelelwa le ke go nna le di-allergy jaano kore ke itlhela nako nngwe le dijo mo gongwe ga sa tlhola ke ja sengwe le sengwe kore le menkwaela kore bo di-perfume yana a ke sa tlhola ke itshasa di-perfume menkwaela ga o le setorong itlhela nkhupetse ke nna ka go reacta le mo mmeleng hela throughout hela ke botshelo jo ke tshelang ka jone even now. Mo tirong go dingalo ka gore a ke re kana ga o bereka le motho go dingalo ba bangwe ba tla ba itshasitse di-perfume ba ra ba ke ba nna ba sa itshasa di-perfume yaanong la le di-cliente ga ba tla ba bangwe ke a kgona ba bolelela gore seemo sa mekise yaanong ba bangwe ga o mmolelela gore o tla ba fila gore ka ra gongwe ke gelela ke ile gore motho gongwe perfumeng ga ile setorong ke sa thuse motho ke tshwanela ke gore yaanong ke mo diele ene le customera gore ke o batla o ka tlang a mo thusa because be ke utlwa gore ke a hupela o tshimologong ne go le bokete ne re la ke irisa spray e be se sa mperekele ke tshwanela ke gore ke tle ne itlhela re gongwe mo bekeng e be ke tlile mo tleliniking gabedi ke tla go ne bolaisiwa mme mo nakong ya gompieno ke go dirisa di-spray e be go kokobela ise go ke ne la thekegele e bokete ke sa itse mo tsamaong ya nako kana le gape ga o ntse o gola ke re mmele le one o a kwagala ga o utlwele yaka o santse o ntse o ise o gole thata. So dilo tse e leng gore ke a di dira ke gore ga ke utlwa gore go na le mosi kana ga e le gore motho o goga motsoko ke a ikgapha ke tswa ga go bone kana ga e le gore go na le sengwe se e leng gore se dira gore ke seka ka hema sentle ke rwala bo di-mask yana ka dinako tsotlhe e dirile gore ke ikgaphe mo dilong tse dingwe yaka gone go ja dijo go normalegela mme dilo tse e leng gore di changile ke gone gore ke ne ga go nna le lero le teng go rala gore ke simola ke tshwanetse gore ke tswe ke ikgaphe mo leroleng ga e le gore ke bona gore go na le sengwe se e le gore ga se ntse sentle ke leka gore le nna ke ikgaphe mo go sone mme se ke se lemogileng hala ke gone gore ga ditlhare di thunya go rala gore ke gona ga e leng gore nya ntshimologaela so ke leka gore ke be ke dirisa bo spray ke dirisa spray sa teng gore se nthusa gore ke kgone gore ke heme sentle ga go ntshimologetseng teng ke gone gore ne re ga e le gore ke utlwa gore go na le sengwe se e leng gore kana ditlhare di a thunya e be ke kgona gore e be ke hemela go godimo go dira gore ke seka ka hema sentle mme ke tabogele ga kokelo gore ba kgone gore ba ntsenye ba newbalize gore khupelo a me kgone go manage ga sentle mme be ba mphele yone spray ga ise ke ipone ke robadiwa ka letsatsi lepe. Go na le ditselana tse dintsi tse di farologaneng tsa go ka thibela gore motho o ka tsenwa ke bolwetse jwa khupelo. Ditsela tse di akaretsa go tlogela go goga motsokwe, go ikgapha gotlhelele mo dilong tse di dirang gore o kotomele maikutlo ka le gone go ka ira gore motho a nne le bolwetse jwa khupelo. Re heleletsa puisano ya rona le bommeba jaaka ba ha Batswana molaetsa wa botlhokwa mo go iphapeng mo bolwetseng jwa khupelo. Tla re utlwe molaetsa wa bone. Nka ra batho ba ba tshelang ka bolwetse jwa asthma kare sa ntlha hela ke gore gongwe le gongwe ko nnang ya teng o tshwanetse gore o bona le spray gore o se ka kgaogana le sone a go mariga a go selemo ka bangwe ba dumela gore batho ba hupela thata go le mariga go re o nne o se tshotse ga o leng teng a ya toilet o nne o se tshotse hela ka re botshelo jwa gompieno re nna re tshwele cellphone ka gore ga o ise nako o tla nna le attack ka yone because attack e kgona o tla e le bokete mo e leng gore la o ka palelwa ke go tswa gane go ema gakoleng ga le gore ke tsa spray mo teng mme le batlhokomedi gore bone tsa bone ke go nna ba botsa motho gore a o na le spray mme ebile nna ka keletso ke gore motho a se ka na le spray se se one o nne le spray se o nnang o se tshotse mo bekeng kana la le mo koloi ko tirong o na le setseng in case o ka lebala o botse gore nya mme ke na le spray ko tirong ga e le gore o se tlogetse ko lapeng ka gore nako e tla bong gore o le gona go tuiswa ko nneteng wa o tsena ko ngakeng gongwe go le late go na le gore gongwe nka bo ba go thusitse ba go ha spray
mme se sengwe ke gore le ba o tshela le bone ba tshwanetse gore ba itse ka bolwetse ja gago gongwe ba kaele ka gore a ke re gongwe dikai ga di ke di atla ka go tshwana mo go bangwe gore ba go tlhaloganye gore ga e go simologa go diragala jang le mo tirong gore ba itse gore nya re na le motho o ntsenyana re ka mo thusa ka tsela e ntseng jang ka gore ga ba sa itse go tlo nna thata gore a kere ba itse gore a motho o kwa asthma kana ke wa eng. Nka ra Motswana ke mora ke re ha ba utlwa kana ba bona bana le go tlhoka go hema sentle kana ba sa le mo go gona gore bana le khupelo ba ka tsamaya ba ya ha kokelong gore ba kgone go thusiwa ke ba bongaka mme bile ba ikgaphe mo dilong tse dingwe gore tshwana le bo metsoko go arabela bone bo mesibi go se dilo tse dingwe gore ha di tsena mo mahatleng di dira gore motho a kgone gore a hupele so ha itemogela dilo tseo a tabogele ha go bua bongaka gore ba kgone go mo thusa ka potlako. Lephata la botsogo lone le tsweletse ka go ntsha mananeo afe go tlhomamisa gore balwetse ba khupelo ba bona thuso e maleba. Re le ba lephata la botsogo go na le mo re reng ke health education. Health education ha ke tlhalosa ka Setswana ke mo re ntshang batho gore ba tsene mo setšhabeng ba rute batho ka malwetse ona a tshwanang le bo khupelo jana. Go na le goreng ha o tla ko dipateleng kana o etela ba botsogo go na le batho ba ileng gore ba ithutetse gone go thusa ba ileng gore ba mo khupelong akere ga be go nna le di diriswa kana melemo nte ke re melemo e leng gore ra e dirisa go thusa ba ileng gore ba gateletswe ke yone khupelo. Bolwetse ba asthma jaaka go buile ke bolwetse bo ileng gore bo ga bona dingwaga bo ama bana le bagolo jaaka re sa tswa go bua malwetse a mangwe a tla ka khupelo jaanong ha motho a khupela a iphitlhela e le gore ga a ikutlwe sentle o helelwa ke mowa dikai tse dingwe di buiwa a itlhaganelele ko go ba bookelo a kope thuso mme gape re le setšhaba a re ithuteng re nna le batho ba e leng gore ba na le khupelo mo lapeng a re ithuteng ka bone gore khupelo e ka thusiwa jang go irwa jang. Bolwetse jwa khupelo ga bona kalafi mme bo a laolesega. Se se botlhokwa ke go tlhaloganya se se bakang bolwetse jwa khupelo a bo re iphapha mo go sone go bolaola. Fa re tlhe re ka tsaya ditshwetso tse di lebaneng re ka thusa gore go nne le isago e itekanetseng le e itumedisang. Motswana weso a re ikiteng ka thupana go nna le botsogo jo bo nonofileng ebile bo itumedisa go ya isagong.